Kidukhat jangka nika seng, kilapan pauru eka jing persya eka sorkar, kabatmu ban penken ria kamno ya USDO jangka sora civil subdivision, uba Alexander Mukim, kelempat kut kata ka laisnam, katkum ki kendon terekam jangka sorkar. Kilo ongru baka sorkar kadai bendang peneshwa namar ka jing tere bahai ka kam bala benshet na ka benta jong u. Ha ka baya dei bakan ni gejib karya kam ya sa stepur. Ha gejing sisa laisnam. Dari minta tang sistem asnem bila saya pekerja nak bila saya transfer nak sawai. Habang snow na di kat tokan ni ia tu ba dan kita ong ba i Alexander mungkin saya transfer nak. Dari habang ipek ya kam kijong i la stress sistem sisa ba ilong i ba kloi benyadai bo pai ba. Te ni kum kasang hi ni kerpa ya kasakar pada waktu ba chungkia ya kan ni. Namar kam ngimdei ban chusngap ani ai tegi ofisa kentrai tang sipor apor kepatna ani yo ofisa teng ki bambiang bang chutu menu berpunya dei bu pai ba kani ka wara jing e hi yang ni pai ba tingi tepat kan bala kumdu ni hak kan ban kimbat kum ka kendon ka baki bu mo jadi ban bat kendon nang ba kakam ke joki kalau ka bai ibe ide banyu ide ki ofisa ke babiang ni kepat bagi di lakum nu pinwan ide kita di ofisa te kai ka pukongsan hi ka jinglap jungi ka ji osnga jungi nang ni naktai bah ni seorang civil subdivision jungi en sabujili no yau SDO tingi kempasang ni penremjur